Mentap perlok nganawan rai sepi ya kinong job haka deka semifinal teams haka baki job kin yo ban yalekai haka kanyo tarik mentau benai Januari arah jarak penriu hangte ya po krisimai mini stadium Hasmit te kibalayale haka neka semifinal kadeka nangkiu Iran Sport Club kala yang yale persya ya ka Masar Ejbros Football Club bat ka Lightcore Sport Club kala yang yale persya ya ka Maulai Impact Football Club tementap perlok tunggu dia page ya ka result mano job hakane ka semi-final teams bat hasua bangin poi sa kataka bentang asngaban ay kublay pi baro ki perlok ki bajus tanar ban page ya ki videos balik ki notis ki baper hakane ka channel nalari entertainment bar ngapin so baru pi mentai iwe baro sa hakane ka channel tementap perlok tunggu nilai no sa kamat kanang ki Iran Sport Club kalayang yele persya ya ka Masar Ejbros Football Club Henry kanang ki Iran Sport Club kalay sa aremno haka Masar Ejbros Football Club Nata ka Lightcore Sport Club kalaya yele persya ya ka Maulai Impact Football Club te ka Maulai Impact Football Club kalay sa aremno haka Lightcore Sport Club bat kiban saya kun haka final ka Lightcore Sport Club kan yang yele persya ya ka Masar Ejbros Football Club hangne te lok onsa ihun hijrut sisa bat wat kamadanru kan saliput hitum namar ka jingklan jongkine ki tim baro arliang mamla te perlok ngakon ngawere pi iwe baro sengbaban one page ya kaneka jingele kai final football hang te po krisimai mini stadium Hasmit bat kador ka tiket kalong tang san porong ka si tiket ka bayrung sya kaneka jingpe ya kaneka final football bat sakamo perlok bakapor kadai hakapor si baje no paisngi bat kajka kadai hapo krisimai mini stadium hangte Hasmit bat kandon ka friendly football match hakapor kadwe bajem step hakate kasngi kepada ka khanyo tarik bat ki tim ki banekun kadai ka mahati constituency bat ka mau kan rew constituency sakamo perlok bakapor kadai hakapor kadwe baje step hakate kasngi kepada khanyo tarik hangte yapo krisimai mini stadium hangte Hasmit bat hakate kasngi perlok kandon ruka musical performance hakaba penyaji kane da Hasmit Sport Club bat kabairung syakane ka musical performance kalong free ya baro bat hakane ka por ki ban helam ya kane ka jingpur jingtem kaba pensultanat kalong ibahun marwen bat iban kadairu hakaju hi kasngi kabade ka khanyo tarik Januari arjar penriu bat kajkaru kadaihi hakaju hangte po krisimai mini stadium Hasmit bat kapor kan long hakapor sau baje saneng teki perlok ki bas nutanat bat ij ye ki jingruai kapur katem seng bahasa saiswa hakte kasngi bat sengap ya ka jingruai ki jingpur jingtem hakte kasngi bat nalor kini kadang don rusisu sa ka wepat bat kata kadai ka lokidro tementa perlok le sebuna prenjupi ngitrang bahaya ka lokidro tementa perlok tung nilai no sya ka lokidro hakate ka sngi kan don ka lokidro hakaba enpeniad da ka Smith Sport Club rengkat bat ka Senro Blanc Fishing Group bat ki price jongkane ka lokidro kilong kumne harum uban ya ka price ka banekong nakane ka lokidro kalong cipolak tangka da ka song pisa direct bat naka price nambar ka baar kalong arlak tangka naka price nambar ka balai kalong cilak naka price nambar ka basau cilak naka price nambar ka basan kalong san peu hajar tangka bat kador jengka tiket kalong tanglai spa tangka kawe tiket balada pintir arteli tiket pinyo hakador ka basan spa tangka arteli tiket te kapor ban penelekai kalau kidro kalong hakapor sau benje janmit te perlok somha sawan banasi mata hakate kasngi bat somha perlok sa share lam ya kane kanotis chaki perlok ki jungpi kanamba ki perlok ki jungpi ru kindup tip lam ya kane kanotis bat somha perlok ban subscribe lam kan ka channel kanama pinam du ye ki we pat ki notis ki bangasa pen mi ki padang don shadin te khoble sibon perlok ngir se kindup pat hakawe pat kanotis